iti tunggal pitik ki puso. Ada guru-uray nga istorya. Welcome iti detaya programa tayo. At tunggal anasaas iti ayat, ket addaan iti istorya. Ken tunggal istorya, ket addaan kay papanan. Agsaganakan ta dagiti sumarunong laing kamangigan, ket mabalinda ituyen iti sapsapulen masungbat, kadagiti kabukbukudam apakasaritaan. Ket testiman iti pangirugyan tayo, iti daytoy nga istorya. Apay ako maribuso dagiti nars. Anya ti napasama? Rhoda, at sansangit ka kadi. Mami, adda may sakay pas nga maladaga iti may sa kwarto ti ospital. Pinanawan ti inana. Pagkunaan nyo a pinanawan ti inana ti maladaga. Amang ano adala iti comfort room. Napanan kinita dagiti gwardya iti banyo ng awan. Awan ka di, tinakakita kan kuana. Mabalin, ngititin nga ti rabi eh. Idi matmaturugan dagiti pada na apasyente, kan dagiti agbambantay, naglibas. Nagnangatay iti likod. Kat saan nga taan adlaw dagiti gwardya, kan dagiti pada tayo a nurse. Saanan anak konsensya ti inaan ang panaw iti anak na. Ay, anya apuso ti adakan kuana. Makasangit ak iti asik iti maladaga. Naamuan ka din dayto iti direktor iti ospital. Ay, iwan gaya. Iti paila na minsan nga aldaw na pa ni J. Manila. Oras gaya man ti panagawid mo. Ah, sige mami. Barang makamakam ko pa ni Melandro. Anya paila ti oras. Awan pa'y alas 5. Agpasukon ka kumakankuanan. Pasaray masapa kami na mga opisina. No daduma, saan kami pulusag kita. Ay, anya matanti kastang agkasawa. Kasano nga rod amaadaan kayo iti anak. Ay, awan siguro namnamaditan mami. Nasurukan na 5 atawan ng denden na kami. Mano matitawan kon? Ado dagiti babae nga uray agtawanan iti 40 ket tagsikog pailaan. Gamit ka sa saad mi nga gasawa? Narigat siguro, mami. Ay, mga turturog akon. Awagan kayo ito nakariingak. No saan asublyan ti ina di maladaga. Kasaritak to ni Melandro ang ampunan milangan. Kasinot. Umanugot nga ta ni Melandro. Nakarumbata ko na rumaro na. Sanay tati pasabat mo kanyak. Pamangano saan ka pa yan nakamurmuray? Awan pulos turog ko. Maasyanak iti maladaga. Dumakkel nga awan mariingan na nga ina. Iso anya ti desisyon ti ospital. Ampunan talangan. Jakayat. Mawatan. Sa anak mo manugot. Apay, kasla makagura ka pa'y kanyak. Kayat ko ang nagtaod kanyak ti anak ta. Jakayat ti agampon. Saan ta nga mo no niya klase ti tattao na kiti dadakkel na niya maladaga. Ang mga nagbalin to buong ti ulo ta. Kasano ang mapasama ka maadaan ta itipod no nga anak. Ininto ta mumot nga awanin tinamnama tapay. Saan mo man nga pabalon na kiti luam kanyak. Napatag na kiti transaksyon ko itangal daw. Anyamatan. Dahil lang kinapatagkan ko anak. Yang tiriknak. Diyos ko. Amo yun anya ti pampanunutan ni Melandro. Pagkawanin ko ba? Nagalisto kayo na nakaluto, Lolo Paeng. Apa kaslang dardaras kayo? Ay, itay kumapaylaan nga rimwarak. Tapno makaaduak iti katangag nga ilako kiti dang shop. Tapno adamanen kwarta taa. Pasensya kayo kumalangan, Lolo. Yak nakaringan na sapa. Siya kumatiag luto. Maawatan ka, Angela. Mabambandog ka, iti panagadal mo. Umuna akaw. Inton aldawan nga agdigusak. And when gayam, ibatik tulatan ti balon mo iti kwartaw. Orayan niya ti mapaspasamak. Diyak man nugot, amang ampun kami kanrona. Malagip kumanantikan kantyaw na iti kagayem ko kanyak.
Baknangak ang negosyante. Nakapimpintas ni Rona, idagam amo kami. Tsaka klunan na siyak na antideprensya. Nagpating niya na di alakay. Saan? Ama, itaray kayo iti ospital. Awan anyaman na dayto, sir. Sa anak anaan-anaw. Sigurado kayo? Iba tayo lahat ng tinakakurong-kurong nga bisikleta yun. Tayo iti ospital. Saan kayo ang madanagan, sir? Kita endak. Awan pulos sugat ko. Yala, makamo kayo. Ay, Itid ko kada kayo ti calling card ko. Adda dita ti address iti opisina kan ti Malaymi. Adda pa dita ti numero ang mabalin niyo pagawagan. Awagan dak lang. Mabit lang. Magtidak lang arudan iti kwarta kada kayo. Saan iti maladaga day chay? Ngamoon mo't makitak. Saan? Ay, katagtagain na pakmanan iti maladagang agsangsangit. Ay, nalabas gaya man na pangaldaw, Mami Carmela. Isumat lakas taon iti bisin ko anak kariing. Di ka nga minagan aya, itay nakasangkot ka. Saanan tanaturo ka kalpasan na nakapanaw ni Milandro. Kumusta hindi may papan iti maladagang ngayon bati ti inana dito ospital? Naamuanan ti direktor ti ospital ti napasamag itay agsapa. Impakustudyarda iti masagnan nga ahensya ti gobyerno. No saan na taatuntunan ti ina, ipaampunda kadag iti interesado. Ay, Apaya nagsidnaay ka. amoyo. Naibagak ni Milandro akayat kong ampunan da ang maladaga. Ngam nagungat kit din. Di na kayat ti agampon. Kayat na day tay bukod na kano nga anak. Ada kalintegan ti asawa, Rona. Ngam iti daytoy nga edad kon. Panagriknak sa anak kon nga agsikugpay. 5 atawan nga agdemden na kami iti asawak. Sino nga tati adda diferensya na kada kayo? Anya nga tanong padasin nyo pakita iti doktor. Saan may panapadasan tinagpakita? Mabutengak. Amang ano kaguranak ti asawak. Awan mo ti dakas na. Masaya at laki di panangidalan mo. Mami Carmela, mabaling ka din kita tayo into nakaruwar kayo ti ospital? Adaan mo ka napinta sa restaurant na papanan tayo. Tinasayaan. Ijay laangan balay ti umayang. Agpakada kamot lang iti asawa. Ay, nasaysaya at may nuagkuyog kayo. Amangan ngamin numarabyan na sumangpet. Ang padasak tong awagan. Ure ta day of nagaya minton rabi eh. Ala, nagistayan kayo gaya mo na nadisgrasya, lolo. Anya nga tano, isarda niyo langan ti agsursur nga agala iti ilakaw yu iti junk shop. Kasano pa iti panagbiag ta? Kun pangalaan ta nga iti gastusom nga agadan no isardeng kaw. Ure, agsarda nga payilaan nga agadan, lolo. Ay, adda karik iti day di mamangmaw. Isu nga uray lakaya kaw na. Ikarigatan ka pagadalan. Lolo, agtrabaho ak iti aldaw sa agadalak iti rabi eh. Ay na, apaw, marigatan ka lakit ti Amangan no mabaybay am ti panagadal mo. Kun amangan no makaala ka iti sakit mo no kanayon kang agpuyat. Lolo. Saan ka madanagan, apaw? Uray ta, awan mo't dakas anapasamak kanyak. Agan anadak to ninton maminsan. Huwag gayam, lolo. Anya tinagan ti dandanin nakadisgrasya kada kayo. Ay, jakmet malagipan. Mabiit laang. Ada inted na ako lingkad. Kan ada pa'y inted na akwarta pagpaagas ka. Daytaw eh. 5,000, lolo? Ay, nagtakalan? Melandro Almendres. Kasla, nalagsakon tayo apasdag.
Bak nang gayam ti dandani nakadumpar kada kayo, lolo. Ay, aglang lang abak nang apaw. Disente ti panagbadbado na. Kun nagpintas ti lugan na. Ay, makapabisinti ayam mo om dagiti linuto ya si daan tayo, mami. Naglain kayo gayam magluto. Italaang man na makapagluto Krona. Kaadwan na ang mga naklatan iti restaurant no nagkapo ako niti ospital. Ora siyak. Nabayagan na ibagbaga na Milandro nga agikatak a nurse iti ospital. Uwan mat ngagpaiso. Bag nang a negosyante ni Melandro. Saan na masapol ngagtrabaho ka? Anya nga ro ti serbiya na nagturpusak iti kina-nurse ngay, mami. Kinapudno na. Kina-doktor ti arapaap day di dadi a pagbalinak. Ngam, ada nakabasulak kan kuana. Apay ang makasangsangit ka. Anya ka ti basol mo kinidadim. Numabalin. Jakon kaya talagi panday, jay. Kaputa. Kasnaday ta tinangdagdag iti ipapatay day di, mami. Lating itak. Diyak ganda ti mangsair iti riknam. Mangantakit din. Mabalin tamat latanga ituloy ti panagsarita ta. Diyak kumakayat nga laan. Ngam impilit ni Mami Carmela ayawid ko dagiti sobrami. Awan ka naman ngaminan ti sabali pa'y amangan. Kasaladya ako makapangan, Rona. Nabsuga kiti pulutan. Nakainom ka. Ngam, ada ko may bagakan ka. Anya da dyan. Sa anak mo tanapartag. No may panggap iti maladaga ngayon bati ti inana iti ospital. Saan ta na pagsaritaan na ita? Saan aday ta? Kuang amin, nabayagan na kayat ko nga ibaga daytoy. Anya nga tano, padasan ta ti agpakita iti doktor. Sa anak abaog. Maawatan? Saan ka nga gungat pangasim? O mga no sikat ka da diferensya na. Napintas ka ngam awan serbim. Noan niya ti kunam. Palubusan nak amang sikog iti sabali a babae. Anya? Nakatulog ka ni Melandro. Ibdat ti panagsangit ko. Tama nga na makariing kat makaungat manan. Namunan ako, ma. Nakaarami da kiti dakkalabit to ta siya lang ti makamo. Kalpasan tinagsaro ngay pupusay na dati kan mami. Kaya't kung ibaga da ito kini Mami Carmela. Nga mabutela. Inton rabi ipay ti Jotik, Melandro. Abangan nung kaya't nang akaduan ngagpasyar. Jak masango. Ano tinaskan nga si kaswag iti opisina? Nagsayang ti gundaway. Manmanulang arod ngagdanon tan dito'y balay. Basol mo. Agigkat ka nga binan niya nurse iti ospital. Tapno may pamaysam ti pagrebengam kasasawa. Diyak kaya't ngagliday ni Daddy. Ang talang arudan ni tinagkaysabyag. Anya kumapay ti maramidan da. Napatag ti kina-nurse ko. Katukad ti biyag ko daytoy. Daytoy ti inararapaap ko. Awan serbina nagturpusak iti kina-nurse no diyak mo't la maipakat. Sikat ti makam mo. Basol mo, napaya saan ta amaadan iti anak. Ha? Sige, grubata. Sanak lang kami na maawatan. Dandani sa anak kapag turpos. Ay, no apay kiti adyak namin malipatan. Numanon atawan tinapalabas. Pakonsensya ako manin. Umanugot kayong aminan, lolo paeng. Diyak kayo tamarigligatan kayo. Lakay kayo. Aksar dengak laangan nga gadal tapno makatrabaho Apog. Adda karik iti dayti mamangmaw. Ket masapul atong palag. Oray matayak to no makapagturpos ka. Lolo, saan ko maapatay ti ibagbagayo kanya? Awan ti papanan asan aday ta. Ngam saan kumapay akadag ito'y lolo? Kaya't ko pa'y ngagpaw ti biyagyo. Inton makaturpusak. At sa pulak adagos ti pagtrabaho no, maipaayan kayo iti pangnamayan. Ay, napintas nga arapaap, apawag.
Kinapudno na. Idaw-dawat ko, paraburan na kumapay ni Apo Diyos. Iti napapaot abiyag. Kat may matangag pa iti pan nakatungpal ti arapaap mo. Kanti pan nakabukal iti naragsak a pamilyam. Iso akayat ko kumangagsardeng kayo laangan nga agpidot winog gatang ti ilako yu iti junk shop, lolo. Ay na, Apaw. Amangan no nalaklaka ak alumakay no awan ti aramidag. Palubusan dak ganon ngagsapol iti trabaho. Uray iti malang maagadala. Marigatan ka, Apaw. Ay, anyalakit nga minan a kinarigat ti panagbiag. Uray naliday dagiti matamrona. Napintas kalata. Adda ka di manen problema. Saan kumada kayo ti kadwa kang agpasyarita? Ngam saan at ang makapagsakripisyo ni Melandro para kanyak? Makaamu kalakuman ang mga awat iti asawa. Amo mo ten ti biyag tinigosyante. Inulit naman nun niya imbaga, ti panagikat ko a nurse iti hospital. Amo mo na anya ti sungbat ko iti dayta. Para iti pagimbagan yung agasawa. Panunutom kumaan na imbag. Mami Carmela, Iti biyang dagiti agasawa. Masapul nga dag sakripisyo. no, adda ko man anak mi. Nakasakana kang sakripisyo. Pilyak ngaywanan ti anak ko, ngamawan nga rod. Mala, saan pa lang aday tati pagsaritaan ta? Ay, mabayag tumanan na makapagpasyar ta akastoy. Talaga marigatan ak amang ipasang at iti bisikleta iti daytoy apasat ti kalsada. Dumsagak man laengan. Taidoron ko laengan ti bisikletak. Piman abiyag ti lakay. Dudaduma. Mariknak sa anak ko na makapigsa. Masapol nga aganusak para iti masakbayan ni Angela. Malagip ko man lang ti singasing na. Saan ko mairamraman nga agrigrigat no? Malagip ko tinakadulin asurat day ti Laura. Imbilin na iday, sakbay anagsatan, nga alaag iti pandag tipungan na. Nagkarabis man nga minan itay. Awan lang aron din ti malugana ka tricycle. Nakasipsip ngat lang aron. Dagiti lima alalaki ang nagistambay iti sangot ni pagadalak. Kasla susurutan da. Dasak pa iti magna. Kamkamatan da kon. Kasta una yan di pa nagnervyos ko. Ang dalaki di dakil sa panggibda. Diyos ko. Iliklik na kumakadagito'y adimonyo ti pa nagpampanulot na. Adda na kaparpartas alugan na sumungat. Mapuraraw, iti silaw na. Almanay. Nakaadayon na iti lalaki ngagpanggip ko may tidakas kan ka. O sino ka di dagijay? Agyaman naglaunay kada kayo, sir. Diyak mabigbig dagijay. Dagiti siguro meron nga gis-istambay iti sangot ti pagadalan mi. Naimbag ta na era na lumabasa. Itain nakita dakas ti panggapdakan ka. Ing agarak ti mang padungpar ko makadakwana. Ngam napakadanrak at naktaraydan. Naimbag ta sandalim maban kada kayo, sir. Dagiti daduma. Adda imo ko kan paltog da. So magmamanon tinay padamag anay walang abang ka iti asidag ti pagadalan mi. Rumbang ko mga rod na pagpatrolyan iti pulis na ito apaset. Apay amin na magmagna ka. Gapo siguro iti panagarbis na itay, sir.
Awanan ti tricycle ang nakaparada iti sango ti pag-adalan itay. Sige, lumugan ka nito ko check. Anda pala nakalukat na restaurant ita. Itulog kan to ninton madamdama. Magagaran ka din para iti sumaruno at twist iti istorya tayo. Ngem, sakbay nga ituloy tayo. Di mo kumaipanubos ang malabsanan da ka dagiti sumaruno pa nga episode. Isu nga, ag-subscribe ka anta ang mga may panggepkeng kan, iti sumaruno ngayon kami patangatang. Agrabrabi mga tan ni Melandro di opisina. Inawag ako maitay. Tauray nagpaspasyar kami pailangan ka ni Mami Carmela. Tauray katrabi ipay matlang no bigat ti duty kiti hospital. Masaksakitan na kitar aramidan ni Melandro kanyak. Nasakit tinakam na, adyak maikan ni ti anak. Uno kaya't nakaliklikan. Tadi na kaya't at talaga nga mangampun kami. Hawagak man lang ni Mami Carmela. Tapno sa anak ang masikuran na gururay iti asawak. Ang mga nanyaman laditan ti agsisimparat iti panunot ko. Hello, Rona? Ada ka di ba ng problema? Kahit ko lang ada kasarsaritak. Awan pa nga ti asawak. Nagagat at talaga ti asawa. Mami Carmela, panagriknak. Awan patad ko kan na. Gaputa, amo yun. Gapu iti kawan anak mi. Magsangit kan sa madan. Saan mat? Diyak la malapdan no maminsan. Amok, masakit ang tulakit ni Melandro. No bilang maamuan na nga isugayan ti antideferensya. No apay asaan kami amadaan iti anak. Magan ka lang. Saan ka nagbabayin? Nilulong amin ti pampanunong saksa. Ang mga nung madanagan launa yan. Pura ito tulog ka ibalayo. Sakto ti mangilaw-lawag ni lolom. Di ka tilang lolom, di ka dandinam? Kasta ngagpaiso, sir. Ubingag pa'y, idi natay di nanang. Masyanak nga rod kinilolo. Iso kaya't ko kumantag sa nga agadal, tagtrabaho aklaangan. Kasaron ti panagadal mo. Uray agsarda nga kumapay laang. Ngam inton makaarno nga, ituloy kong tumatla ti agadal. Ay, naimpakta nakasangput kan apaw. Madanagan na klauna yan. Unak noan niya tinapasamak maun. Nagistayan nga rod, lolo. Naimbag, tanayra na alimabas ni Sir Melandro. Ay, agyaman na klaunay kada kayo, sir. Oo, nanyaman na. Mabit lang. Kasla, malasin kayo ah. Uwan. Da kayo ni ama paeng. Malagip da pa Ha? Ay, kasla, ada pangilaslasinak ititimag yaw, sir. Ha? Ay, huwin nga agpaisaw. Ay, pasinsa kayo, saan kayo analasin adago, sir? Ha? Kaya't yung asawan? Kita man lang agpaiso ti kinailat ti lubong. Uwan, Angela. Siyak ti dandanin na kapadungpar ka ni ama paeng ide. Oh, agpasyak na to yung opisina. Tapagsaritaan ta ti problema, Angela. Papagsip nga ti tayo agawid ako man. Naira na lumabas sa kikisangot ti universidad, kaya tinulungag ti may isang estudyante, apanggap agundawayan nagit istambay. Nasayad man nga rota nakitam. Kaasimat day dyan no bilang. Inawis ko amang rabi iti restaurant, tapno makasarita ka na yung bag. Kalpasan na, pintulnog ko hindi balay na, tapno sana madandanagan ti lolo na. Ay, nang rabi ka gaya man. Inururay ka tagsangot ako ma. Naruam ta, nasan ngagsangsango amang rabi. Kan, nagkuyog kayo kani Manang Carmela, saan ka di? Nagmerienda kami laa. Takayat ko ngagsangot ako mamang rabi Naglutak ka dati paborito maputahe. Para bigat tol. Ang manmanumat na mamigatak. Ang dalakit di kape,
Mabalinan. Total, agmerienda at tumbot lang iti opisina. O sige, inkalat tamanganan. Makaturturog ako. Kasladyak mat lang makapangan. Ay ayak launa ti kasasaad ko. Kastoy ka ti subat ti amin. Yung tawak laeng. Adyak kinabailan at tinanggal at iti pasamak. Naruko pa kiti sulisog. Yung nagbabawi akong ti amin. Kunak no nasaraka kong ti lalaki ang may karikanyak. Yung mapayanas ka na kastoy, ti sa gabaek. Diyos ko. No pagayatan niyo, amandan kami ti anak. Ikarik, agbalinak to anasaya at nga ina. Kay anya nga ro ti pangedeng mau apaw. Talaga ka di si Dido kan. Apaw, no sakla ko mati matumpal. Sayang no agsardeng kang agadal. Awan ti klase kiti sakbay ti pangal daw, lolo. Inak to iti opisina ni Sir Melandro. No, anyan to ti desisyon na. Natalagkan sa launa kini Melandro. Nasing pa tilangana. Hanggang saan tanga mo ti talaga nga ugali na. Napintas ka maimat nga raw. Anya ti kaya ti asawa ni ti dayta, lolo. Ay, amangan no, anya ti panggap na kan ka. Nadaamag mo ka din no, adan asawa na. Mabainak nga agdamag iti dayta, lolo. Amangan no anya ti panunutan na. Sige, lolo. Umuna ako na rumwar. Kwa, apaw, agkuyog tan. Itay kumapay arumwarak, ngam, kayat ka kasarita. No anya ti panggap mo. Nagbaglakit din, tanera ng awan sa ngailik. Saan mo kami nanay baga jirapin o anya nga oras kumay ka? Saan yung pa'y kat alam naman nga itangal daw tiya ay ko, sir? Masaludsod ko man. Apay awan cellphone mo? Ada idi inabak ni lolo pa ing iti Rafael. Lalakaan na cellphone. Nalakaan madadaan. Intong nagbalin ka ng empleyada, igatangan kay ti cellphone mo. Ha? Siyempre masapol nga na pangawagakin ka. Ang anya ka diti plano. Kaya't ko kumangag sardengak pay laang nga agadal. Masayangan ni lolo no ag sardengak. Adda kalintigan ni Lolo. No, kabalam lakit di. Isa miram tiyag trabaho, kabayatan ti panagadal mo. Mabalin mat nagpaiso, sir. Ag trabaho ak kiti aldaw sa agadal ak iti rabi. Marigatan kay ti dayta. Bannog ken puyat ti kalaban mo. Masapol nga agano sak, sir. Kayat ko ti makaadal. Ken kayat ko atulungan ni lolo iti pagbiag mi. Ada may singasing ko no manugot ka. Agadal kay ti bigat. Agtrabaho kay ti malam. Naitalaan ta. May bayag ti panagturpos mo. Sana balin, sir. Saan laki di amarigatan ni lolo? Ibagak tupay kankwana day taasing-asing niyo. Ay, mayakmet nga agpaiso day taasing-asing ni Melandro. Tapno, saan ka amarigatan? Anya nga oras ti panagtrabaho. Agadalag manipot alas 8 ti bigat, aging ga iti alas 2 iti malam, lolo. Sa alas 2 aging ga alas 8 ang trabaho Ay, kanayon ka amarabyan nga agawid. Nasa papay nga oras da itanok kwa, lolo. Amangan no, kayat dakpay nga ilugan ni Sir Melandro. Apok, liklikam ko mati, makasinigid unay kini Melandro. Awan, tikas iti aganad. Kasangsangpet ko lang. Nasapak arimori ti opisina. Ngam nagawis ngamin ti may sa barkadag. Naimbagman, tanakawag ka. Uri pagbiit lamang kasarita ka, Melandro. Matmaturog ak pa lang amin, idirimor ka. Saan ta napagsaritaan pa dahil tarona? Amumon ti kapuna.
ken adaken ka ti solusyon. Inton adan anak ta, ikarig. Ipamaisakton ti imatang ko kada kayo. Sikamat na tinako na. Saan mo nanamnamaan nga ganak ka? O sige, orasan ti pa nag-check up ko kada ti pasyente. Bye. Malagip ko man ni Angela. Naamo ti rupa na. Nakain inosente. Tsaka maawatan na siya marikrik na ko na. No, nasapa ako maanak ki asawa ini. Amang ano agkataum dalang iti nauna nga anak ko. Apay nga da kapaylaang Rona. Saan ka di nga itay kumapaylaang anagawid ka? Inururay ko makasangpot kayo dito ospital, mami. Talaga akas laagi na tanan niya. Manipot pimusa dagiti dadakkel ko. Gumagawawa ako niti pamadag ti may sangayna. Namin kas na makikita kada kayo day di mami. Nakadungdungo. Isaksakit na klaunay. Nang ron ano pa kong tanak idi day di daddy. Naungat ka di, ay di dadim. Nasayat nga ama. No pa na istrikto. Ba nagadyak maawatan. Nga makwak. Basol ko. No apay. Narasiak ngamin. Makasangsangit ka manin. Kasla saan laan ni Melandro ti problema. Sige, agawid akon. Barang madanon ko pa ilang ni Mirandro. Saan ka di nga itay pa'y kumaan nakasangpat ka, Rona? Dandanin alas 7. Naimbaga, tanadanon nakpay dito palay. Inururay ko pa nga ni Mami Carmela. Kaslatan na pateng kapag sarsaritaan nyo, iti dahil yung bakit apada manners. Saan ko makakastama ti pa nagsasaom akin ko na? Kasla may nga ina ni Mami Carmela. Kasla ina ti pangibilbilang akan kuanan. Iso maawatan na kuma. Kailiw ko ti may nga ina. Mailiwak man kiti anak. Kanahin mo lang ay bagatay ta kanyak. Tapno malpasan na tiya problema. Palubusan nak amaandaan iti anak iti sa balya babae. Kabay lang maramidan day ta. Adi mo amo, no anya ti mariknak. Panawan ka malangan. Di lang mo ni Milandro, no apay. No kasano nga masaksakit anak launay. Namin ano na yung baga na apadasan na iti sa bali a babae. Kanon tumagpating ka na ito ya pa nagsagabag. Ulit nagpakawan ka na kayo. Amok, dakkel ti babak ko. Ngamday to'y kaditi kay mo dingak. Awan ka din ti karbangak agragsak. Nabayagan ngagdenden na kami iti asawag. Ngam maging gaita, awan pa yanak mi. Sayang nga niya, sir. Naragragsak kumamatlaan nga da anak yo. Dahil ta tinabayagan nga iliwag. Oray may sala ko mati may paay ni Rona nga anak. Rona gayam tinagan ti asawa yo. Ay, maam-am mo kumamat. Adan to umno apanawan para iti dayta. Nurse ti asawak. Rabi iti duty na. Panakarabiin na ti aldaw. Nagrigat ti nurse. Naruwam siguro. Saan kumarumbang ibagakan ka rito, Angela? Gaputa obing kapay. Saan ako na minor de edad, sir? Adun dagiti maawata ka pa sa tibiyag. Ubingak at imaod tinakam ko, tawan nga rod inak. Nagkastak ko man no siya ti anak yo. Nagpintas kat kuman ti anak mi ka ni Rona, no kasta? No siya kumati papang mo, ingatan ka, karagiti agar-aram kan ka. Awan ti agar-aram kanyak. Jakpay kayat ti makinobyo. Aganda lakpay. Nasaya to na dayta. Sapay ko ma, tamaadaan kayong tumatla iti anak. Nagasat lakit ni. Baknang kayo. Kat maitedyo amin ang masapul na. Limid ay magtagtila nga yung lolo.
Nasair ko ka ditirik nayo? Ha? Saan, apaok? Ay, no mabalin. Saan mabalin ang maamuan ni Angela Daytoy? Kala at anagulimag kayo, Lolo. Pampanunutok laang. Baknang ni Milandraw. Awan gayam anak da. Ang mabalin damot ti mangampon no kwa. Uwan ko mga agpaisuan niya, Lolo. Naimbag ta nagbakasyon kayo ti trabaho yung Mami Carmela. Talaga akayat kayo akasarita. Diyak ka ba ilangan? Anya ka di manan ti problema yung kini Milandro. Kanayon kayon sa ngagap-apa. Wano, dangdangran na ka. Saan nakadangdangran? Nga masaksakit anak launay. Agasam timbaga namanan. Palubusak ka no amadaan iti anak iti sa bali a babae. Nagawan a delikadesan an. Kasla saan adiadan. Saan na pampanunutan direk nam. Mami, ada sa bali akayat ko ngay bagakada kayo. Tsakon ka ba ilan ni Elimad Pai? Nga mabuti nga kamamuan ni Milandro. Ang mga naday to yan ti mangrak-rak iti panagdan nami. Anya ka di dayta? Diyak amo no kasano ngay lawlawag ko kada kayo. Da kayon ti panakainak kat amok. Da kayo laan ti makaawat kanyak. Sige, Rona. Agad-adalak iti kolehiyo di sinupring ko ti pagayatan day di daddy. Adyak pa'y laang makiayan-ayat. Ngam, nagtiriknak ni Bernard. Diyak na pagkadkadan idi. Kat, ada na pasamak kada kami. Kat, nagbunga day di apa nakalipat mi. Ngam, intare anak ni Bernard. Kat, gaputa, mabuti nga kidi. Alaksiden dak iti dadakal ko. Nagpambarak. Nagulbudak kadakwada. Ijay bagyo tinangituluyak iti panagadal ko. Ijay matan na nagpasngayak. Asaan nga amo dagiti dadakkel ko. Magagaran ka ka din para iti sumaruno at twist iti istorya tayo. Ngem sakbay nga ituloy tayo. Di mo kumaipanubos ang malabsanan da ka dagiti sumaruno pa nga episode. Isu nga ag-subscribe ka anta ang mga may panggepkeng kan iti sumaruno ngayon kami patangatang. Nga putas saan ka ang makadecide nga niya tipili ang mga tangan ng cellphone, siya lang ang tinagpili. Magustuhan ka nila ito? Sir, kababain. Nang ninalaunay dito a cellphone para kanyak. Kababain ka na kayo. Mangisagot akmat laang, dahil kap-kap na kakon. Kababain iti asawa yo. Saan mapagproblemahan ni Rona? Nasimpat ka asawak. Daytay lay kuman sa bali. Mabainak nga agusar ti cellphone iti kastoy kangina na. No makita dagiti kaadala. Ang mga na ti makunada kanya. Apay nga isulat ti panunutan. Awan bibiyang dahil ti biyag mo. Saan no ang maawatan? Mabainak la ko maamang ibaga kada kayo iti daytoy. Adda na nga lukoy kanyak. Tapno sa anak amarigatan iti panagadal ko. Nagpas ngay kagaya masaan anaamuan dagiti dadakkel mo. Hakat, ayan na nga ruden ti anak mo. Impaampon ko iti may sanam amok. Inkari na nga iwanan na naimbag ti anak ko. Ngay bilang nakaspod no nga anak. Ngam na konsensya matlaan. Nalaos. Iungat ni daddy dinamuan na nagpasngaya kabalasang. Saan mo kumangamin nga impadawat ti anak mo? Saan ka lang na nakonsensya? Makonkonsensya, Mami. Kat, ni Bernard. Nadamag ko lahangin anatay gapot pa naka-aksidente na iti motor. Nagasawa kayo kini Melandro? Adi na among adagayam anak mo? Wen, kat nagbutenak, Mami. Nagbuten ko ang mapukaw ko ni Milantro. Iso ngayon limot ko ti amin. Ay ayatek unay ni Milandro.
Nabanog akaw na. Ay, adon dagiti na duma-duma napidot ko. Kin naghatang ko nga ilakok iti junk shop. Ay, jak pa'y kat napuotan a sumipngatan. Kalpasan ti panagkapok iti junk shop. Agluto akpay iti pangrabyan may. Anyan tumangatan nga oras na makasangpot ni Melandro. Oras sa anak asumre kiti trabaho kiti ospital. Narigat luta makapagkita kami iti asawak. Kasla iran-ranta na pa iti manglikliklik kanyak. Masaksakit anak manan nga. Ni Mami Carmela tayo mo amag. Adata nalipatan na ngayon baga. Hello, Mami Carmela? Rona, nakasakbot ka din ti asawa. Saan pa'y nga rod? Kanayon lata nakastiti ka sa saad ni nga gasawa. Nasayaan nga awan pa. Ah? Itay na ipudnong di may paggabi ti anak. Nalagip ko ti maladaga nga imbati ti inana iti ospital. Ha? Saan ka kumaamasak-sakitan iti ibagak, Rona? Imbes amangampun ka, apay adi mo sa pulan ti anak mo. Mami? Kasano ang matuntunak? Saan kon anak kita pa iti nangibatsak a babae, iti sinapol mi iti day di daddy. Ni Melandro ka day di nang itulnog ken ka apaw. Apaya saan ba't na di manaw? Nagpatinggala ang iti ruangan, Lolo. Nabanog ka no. Masapol nga ginanan. Awan gayam, Lolo. Ada ipakita ka na kayo. Mabiit laan. Paalaag iti bag ko. Lolo. Cellphone day ta. Nagpintasan. Kabarbaraw. Ginatang ni Sir Melandro. Tapno, ada pangawagan na kanyak. Mabayinak ko mga mo. Impapilit na. Ay, Ni, apay nagsinay kayo, Lolo. amang ando adda sa bali aka ipapananday ta apaw. Jak kayat am esagmak ka. Kabagyak laang day di mamangmaw. Imbilang ko day di Laura akas lapudnaw nga anak ko. Kat nagkariakin ko na. Nga iwanan ka na imbag. Saan kayo kumangag panunot iti dakas, Lolo? Nasayaat ni Sir Melandro. Maasyan lang at kanya. Kapu iti makita na akasasaad ti panagbiag tayo. Sapay la kumata kasta apaw. Napintas ka. Nakain inosente ti langam. Numaysa ka kumaa kristal. Jak ipalubos maburak ka. Agyaman ak, Lolo. An-an na ti bagi. Katyak to ipalubos nga damang mulit iti salsalimot matak adayaw ko. Nasaya at no kasta apaw. Oh, kumusta mat itrabaho? Saan ka kadimot lang amarigatan? Saan, Lolo? Sumrek ak iti pagadalan iti bigat. At trabaho ak iti malam. Saan abalan ang mabayag ang makaturpusak? Makatulong at lakit di kada kayo. Melandro, si kagayap sa tayo apay ko. Diyak na puutan di sasangpat mo Anya ti ko nam? Anda ka di sa bali ang makikakaidakin ka? Apay abimangon ka pailaan. Balagan ka ron Saan mo agam din ti manglipot kanyak? Naglagi pa. Awan ko matikas ti abiyag mo. Saan ka ngayon asawa? Hindi ka kumaagatap iti madikanyak. Hindi ka kabala naliputan. Isardang mo tiya ginom, pangasim, at haliman ti rami. Maturo kalatan. Sika ti makasapol iti turong, Melandro. Nabanlog ka. Saan ka di para bigat kan? Alas 2 iti malam ti sirrekon. Angam na saan ka pa maturog? Sige, maturog ka pa na. Kasi tisigot, Mami. Masapa asumsumrek ni Melandro iti opisina na. Karuror na laang. Ano nga tano ipudnong kini Melandro ti may paggabi ti anak?
Amang ano, kagura na ganto, no, ibay-bayag mo pa nga ilimad kan kwa na tinapalabas mo. Mabuti anak. Ama ano day tapay ti Mitch at inariribok ka pa nagdinamik at agsina kami. Kasano ko mamabirukak pa iti anak ko? Awan ka diti, mabalin mo apagdamaga. Binaybay akon. Kat na masarakak man. Kat maamuan na asyak ti pudno nga inana. Amang ano kaguranak kat ilunod nakpay. Awan tikas iti mangpadas. Taladawan, tinapadag. Maatur mo ti bidot mo. Mariribok anak. Uray saan pa ila ang ama-amuan ni Melandro ti may panggap iti anak. Ang padata na para malam, kat makuyog ka iti bigat. Matulungan ka iti problema. Agyam anak unay. O sige, panunotag ka na imbag. Awagak to ti sigod a kaadala ki di Bagyo. Agdamag ak kwa na maipanggap iti gayam ko anang iwatsak iti anak ko. Adaten dara ka meeting, Angela. Ikuyog ka kuma, awan mabati dito opisina. Mabayag kayo ka di, sir? Diyak lang mo. No, awanak to payaging ngay alas 5. Oray agawit kanton. Kasano na damang sapul kada kayo? Awan naka-schedule nga appointment ko, saan ka di? No, kaya lahat nga daw may. Awagan nak to. Tayo schedule pati pa nakisango ka na kwada. Sige, sir. Oray ta kabisado mo ti trabaho. No, anda di mo masurutan, agpatulong ka iti sigod a sekretarya. Naimbag bigat yung madam. Anya ka diti, may paay ko kada kayo. Sino da ka di? Siyak ni Rona ang asawa ni Melandro. Adda ka diti asawak? Saan pa'y anabayag arimwar, madam? Ada ka no inatendaran na a meeting. Maragsakan na kamakam mo kayo. Siyak ni Angela. Si kagayam ti kabarbaro nga empleyada. Siyak nagpay ma'am. Sumra kayo. Anya ti kayo ti amerindaan? Agyaman na klangan. Sana po't ngagbayag. Ibagam to kan kwa na ngay maya ka? Makadanan ken kwa na dayta, ma'am. Matakon diti ospital. Ngamday jay nga Angela, ti adday ti panunot ko. Napintas. Naemma ti langana. Malagip ko lakit nga rod iti siyak, ti agad adal iti koleyo. Naistrikto idi kanyak ni daddy. Tasa na kayat, amamulitan ti tayaw ko. Ngam. Ay, tila malaklagip ko. Ngamday jay nga Angela. Itay, nagsabat ti panagkita mi. Mapaya ka sa nagtibayo ak. Nakapimpintas. Diyak kaya ta panunutan. Ngam, amangan na masulisog ti asawak kan kwa na. May baglangan, tahan nalagip ka nga awagan itay. Nagdardaras ako na pimana. Sumilyak to nagiti kinamiting kwenton madamdama. Agjajamin kami pa'y kanong amin. Aglugan at kuman iti taksi, itaya pag isumat adimting kayo, sir. Pampanunutak namin tinapasamag ken kay tiday di panagamamuta. Iti day ta kinapintas mo. Adala tarang iti masuliso gamang bastos ken ka. Agyaman ak iti panangisakit yung kanyak, sir. Ada kayam ibagak. Imay itay malam ni Ma'am Rona di opisina. Anya? Napintas gayam ti asawa yo. Kasla agtawan lang iti nasuro ka ba inti? Bakit day jayon? Saan pa yun nga ganak? Oh, anya't ginagara na. Da kayo mati sinapol na. Kalpasan na. Nagpakadan. Manmano asumarong karniro na iti opisina. Itaman langan. Nasingpot ti asawa yo, sir. Naanos ang makisasarita. Kasla, agina kami lang. Anya? Nagkasat ako man da kayo ti dadakkel ko. Nagragsak nga tan. Dahil ti magustuhan ka, Angela. Magustuhan ka man, nakasarsarita. Nagmayat ko man na niya, sir. Maipaay amin akayat ko. Kasano nga tati, agragsak ana ng maay. Sa bali ti problema na iti bawak nang. Kan saan lang akwarta ti mang paragsak iti tao? Sa bagay. Nadlaw ko nga rod kini Ma'am Rona. Kasla, naliday dagiti matana.
Awatan ka no, apay ang maibagamday ta apaw. Saan ka mababalaw? Pasensya ka no, nakurapay ta. Amok anasair ko tirik nayo, Lolo Paeng. Pasensya kayo la kumakanya. Apog, awan ti tao, adi ag tarigagay iti nasaliwanwan apa nagbiag. Sana bali, inton makaturpusak, kan adan trabaho, guminawan ton ti panagbiag tayo, Lolo. Sapay la kuma, tamatungpal mo day tang arapaap mau. No apay anay bagak kada kayo dayday itay. Anaggastak ko man, no dadakkel ko da Sir Melandro kan Ma'am Rona. Ay, Nagsaya at ang amin nga agasawa, Lolo. Aglalo ni Ma'am Rona. amaw, mailiw ka ang maadaan iti ina. Ay, nasapa ngamin api musay day di Laura. Ada mariribukan ako no kasting adda ako dito balay na awan ti asawa. Nabayagan na gumagawa ak iti anak. Ngam, tinabayagan nga atap ko akaadda ti palimod ni Ron at imang ririribok kanya. Hindi pa lang amo kon a dishonest ti asawa. When? Adda palimod na. Ngam, ti amo na kat pulos nga awan panagduadwak kan kuana. Di man la dimlaw akas la awan amor ko kan kuanan. Kalpasan ti damo a panagkanaig ni. Oh, hindi pala akayat ko akong prontaran. Gapoy titay dyan adlaw ko. Sang kay bagana nga ay ayatin nak. Ngam, adla ka dimat kasyay. Nupudno nga ay ayatin nak. Awan ko mati ilimad na. Urayak na iso mismo ti agpudno. Itkakpay ti pawayway iti dayta. Ngam nudyak mauray. Si tari ko. Naimbag man ta napanunot mo ti agmaneho, Rona. Nagapo dito ako check ni Attorney Javier, Mami. Ni ngamin Attorney Javier, ti mangimatmaton iti negosyo tayo di Daddy. Nasaysaya at kumano si katimang tarawiwid. Kaslasan ko ngamin alinya ti negosyo, Mami. Kan, nasingin mo't ngamin apagayam tayo di Daddy ni Attorney Javier. Ayon gayam, nagpasyarak iti opisina ni Melandro iti Kalman. Naamamok ti barong empleyada na, ni Angela. Anya ti may paggap kini Angela. Kaububingan na. Siguro, agtawon pa lang iti 18 Nakapimpintas, Mami. Kat, mga numasulisog ti asawa kan kwa na. Ay na, saan mo kumaapanunutan dayta? Ti anak mo ti panunutan. Ay, gaya, Mami. Nasarakak ti FB account ni Pamela. Padasag nga awagan itong bigat. Oh, hello, Pamela. Nabayag agpayson asaan taan nakapagsarita. Oh, yeah. Maragsa ka na. Makastaan na rang ayon ti negosyo. Ada malagip ko. Ada ka di damag mo kini Laura? Nabayagan ano tay? Kasano nga rodan ti ubing? Balasang ngatan. Anya? Inyawit ti may sa alakay dito'y Ilocos? Anya tinagan ti lakay? Sakit ti ulo. Ni Melandro. Sige nga rodan Pamela ha. Sige, bye. Sus, mga nangag na tinagsalitaan may kini Pamela. Oo. Pasino ti kinasarita mi ti cellphone mo, Rona? Apay nga inedap mo, itay masidergakan ka. Ni Pamela dayjay. Kina-eskwela kiti nagadala kiti Baguio. Nagkinumusta kami lang. Alay pulong ni Angela kanyak. Anyat rin ang tami di opisina. Ni awan mo ti makita ka dakas na, iti pa nang sarongkar ko kan kaijay. Nairanamot mi awan ka. Apay, anyat imbaga na kan ka. Ang mga ano niya ti pampanunutan, may papankan ko na. Melandro, agtalay ka kan ka. Malagip mo pa, tinaibaga kidikan ka. Ano, palubusan nak. Kaya't ko ti madaan iti anak iti sa bali babay. Anya, talaga ka diya pasakit anak. Kaya't mo warakrak. Di pa nag-asawa ta? Kid daw ti pamalubos mo. Sige, tapno maminggakan. Ngam, saan kuma, ani Angela? Saan mo atataalan ti masakbayan na?
Magagaran ka din para iti sumaruno at twist iti istorya tayo. Ngem sakbay nga ituloy tayo, di mo kumay panubos ang malabsanan da ka dagiti sumaruno pa nga episode. Isu nga, ag-subscribe ka anta ang mga may panggepkeng kan, iti sumaruno nga kami patangatang. Talaga ka di asaan mo ang malagit tinaganda di alakay, Pamela? Nalawa ti Ilocos. Pangaasim, lagi pang kumanan at naganda di alakay. Agsubadaktukan ka. O sige, agyaman na. Bye. Oh, Mami, pinagsagsangit ka. nalatawan. Makunkonsensya haklaon ay di magkalaki tinasaliwanwan na pamilya. Kalpasan na, ti anak ko hindi na niya ayaw palalaki. Binaybayak. Inalalaan ti may sa marigrigat alakay. Saan kuma at tinapalapas ti panunutan? No ano ti kabaalam nga aramidam, tulungan ka. Ngam kasano asa pulag ti anak ko. San ka amaawanan ikinamnama? Ikararan mo nga da milagro ang mapasamak. Nagsangsangit ako ni Taybigat Bay. Tapno mamingkan ni Melandro iti bagpagana. Palubos ako namang sikog iti sa bali a babae. Ha? Anya? Mulitan na, ti kinasagrado ti kasaryo. Magamon na niya ti kayat ng aramidan. Adalaan kinidaw ko kan kuana. Saan ko ma? Ani Angela. Angela. Wen. No pinalubusak man ni Melandro, iti kayat ng aramidan. Dahil gaputan. At damat na dagsan nga basol ko kan kuana, mami. Sana ka na po nga asawa kan kuana. Gaputa, hindi pailaan. Linoko kon. Diyakin po kan kuana. Di pa nakailawan ko iti sa bahay lalaki. Kat nadaan iti anak iti kinabalasan. Nupay kasta, diyak masigurado. Nuawan pa nakatap na kanya. Ngamin, hindi pa ilaan. Nadlaw ko akas nanlamis kanya. Ngamay ayatan ni Melandro, Mami Carmela. Kat makonsensya gaputa kas daison ti kapatgan kanya. Gaputa tinalikod ako na imbalang ko ti anak ko. Rona. Kat malagip ko day jay Angela, mami. Kas lang amin nakitak ti kinatakat ko na. No kumaadda iti sidong ko day di anak ko. Balasang kumana kas ka ni Angela. Nasakit ti bagay ka nabigatan. Rumarak ko man ang mapanagkatang iti ilako kiti junk shop. Ay, kasla jak kabalan ti agtrabaho. Iswa, agita pailaan ti sa alas. Da parang mayat tumat la tirik nak intun madamdama. Ay, Mansamat ni Marikrik na yun, Lolo. Kaya nakaita kayo. ay, lumakayak at talaga napawag. Di ka madanagan. Barang mayat taon tirik nak intun madamdama. Dahito'y tinakapanunutang ang trabaho. Tapno matulungan kayo, Lolo. Sige, panawan kayo, Lolo. Maladaw ako niti klase. Sige, apawag. Ay,
Maasya naglaunay kini Angela. Saan ko maarong ba ang apasaran na tikas daw eh? Malakip ko manan day di Laura. Adda saan na anay baga, may panggap kini Angela. Mr. Daytoy umaw-awang. Pasado alas 13. Awan pa eh. Hello, sir? Anda ka di appointment ko ita, malam, Angela? Ada, sir. Alas 4. May isang investor itidakal a korporasyon ni Mr. Magno. Panasig nga awagan. Yung nukas pangarigan laeng, ibagam to, nga napataganapanan. Sige, sir. Dahil tanto nga rin ti ibagakan kwa na. Oray tandamat ni Atty. Cruz. Yung nakabakasyon. Ala, baka mo ditan. Bye. Bye, sir. Anya nga tati mapaspasamat ka ni sir. Kaslaad na napatag apakakumikuman na. Naibag malam niyo, ma'am. Pasensya kayon. Tadyak na ilukat adagos tiri daw. Ada ngamin madamang aramida. Iso ka di daytoy ni Angela. Napintas. Iso, Mami. Angela, ni Mami Carmela, padang a nurse sa hospital. Mami, ti awag ko kan na. Ta kasla may nga ina para kanyak. Ibilbilang ko kas inag. Agtugaw kayo, ma'am. Kaya tiyo ka ditag kape? Itimplaan kayo. Agyaman kami langan. Saan nagkapkape, Angela? Rona, oray umuna aton. Ada pa ipapanaksak bay asumra ka kiti ospital. Agkuyog tayon doon, Mami. Agawid ak may madlaan. Ni Melandro, Angela? Imawag itay alas 3, ma'am. Ada ka nun napatag-anapanan na. Imay pa itay ni Mr. Magno. Kasta ka di. O sige, panawad na kang arudan, Angela, ha? Padasag to nga awagan ti asawak inton madamtama. Sanak laki ti anak pitot. Ti kotse ni Melandro tay chay. Kunak tuwad. Tay chay. Nung sa akin kat anda kaduka na ababae. Apa yan? Impay-pay sunan timpagkan, ha? Tinalam mo no kasan umot ti kasaam ti mariknag. Awagak ni Mami Carmela. Nagsakit. Kasla pa'y marikato nakaghanges. Sapay kumata saan kantong ang babawi, Melandro. Numapukaw ka bilang. Tuman. Sapay kumata saan kantong ang babawi noon yaman ti panghedeng ko. Numasarakak ti anak ko. Awag ako ni Mami Carmela. Tita. Rona. Ada ang pailaang dito balay. Madam na malaang, ada ako dito ospital. Adak pa'y laang mo ti kotse, Mami. Nakita ti kotse ni Melandro. Ada ka doon na babae. Pinaypay sunan dyan pagana. Di na mo no kasano, ti kasakit. Ti marikrik na ka nakakita ka nakwada. Anya nga ron ti pangneteng mo. Nagsaritaan mi da ito'y. Dinawat na ti pamalubos ko kat pinalubosak. Nagsakit. Apayanas ka na mapasamak ti kastoy. Ijay to lang ang ospital nga sarita ta. Sige, Mami. Agawid akmatan. Awagak tumanan ni Pamela. Katnoan niya ti mapagsaritaan mi. Agpakuyog akto kada kayo.
Pimanawak iti opisina. Ajak na uray ni Sir Melandro. Nagsubli ni Mr. Magno nga gungungan. Inawagak ni Sir. Nagdimot sumumba. Nay, si Mangpat kamatgaya man, apaw. Tricycle mo tayo dyan nangagaw, nagsardang iti bataw. Nag-tricycle ang nagawid, Lolo. Nagmalam ni Sir Melandro, adi imay iti opisina. Nasayaat mo. No saan kayo akanayon ngagkuyaw. Amangan no anyo ti pagbanagan ti kinasingad yaw. Kasla ama, ti pangibilangat ken kuana, Lolo. Ay, imay man gaya man ni Ma'am Rone iti opisina itay malam. Kadwa na ti bakat apada na anas. Mami Carmela ti awag na. Kwa apaw. Nang rabi ka kadain. Sa hanak pa'y anangan ta, inururay ka. Manumat nga agpaiso na makapagsango tayo, Lolo. Taypay ang nakalugan ta dito'y kotse, Rona. Saan mo matla pa andaran eh? Hagsangsangit ka man gaya man. Diyak amo no kasano sangot ni Melandro, Mami. Agkabakagbaak. Maasyanakan ka. Diyak amo no rumbang ti pangadeng ko. Ti panang pabusoy ko kankwana. Kapag tamasaksakita anak launa yan. No, kas pangarikan, tamaadan iti anak iti sabali a babae. Ipot nungun ti palimod mo, nga ada anak mo ti sabali. Tapno, patas kayon. Ha? Mami Carmela. Panubuklaan daytoy, Rona. Ngam numabalin kumalaan. Awan, ti may rama. Itayak pa yan nakasangpot ito'y balay. Kasangsangpot lang at ni Melandro. Nangagmumot ti panagbusina. Ha? Sika ko mga asawak tinang lukat iti kay. Saan ka ti katulong? Amo, nagmalmalam kayo nagkuyog iti dayjay nakitak a babae. Sa nagpatpat nag kayo. Napnagkan san ka di. Rona? Di ka makapagulpot kanyak. Nakita kayo. Kat, ano ti problema mi ti dayta? Nagtulagan ta saan ka di? Mabuteng ka kadi amadaan kami ti anak ka ni Lara. Kat ison ti kadanak. Adakan ka ti amin na panghadan, Melandro. No'y palubos mamarakrak. Di pa nagdanata ka sa gasawa. Apay, Mr. Magno. Naglawag titulagan tayo di. Anya? Saan ka di ngayon baga ti sekretaryak na danapanak? Saan naman pa rin na ito eh? Sir, dayto yung nagiti masapulyo a papeles. Anya ka di tibilin ko ken ka, Angela? Agasam ti kadakila po ko. Milyon ti pagsasaritaan iti transaksyon mi kumaka ni Mr. Magno. Sir. Awan pa'y serbi na itid ko ken ka. Inawagan kayo, sir. Ngam saan kayo asumungsungbat? Panawan na kailangan. Kaya ko tiyag may sa dito opisina ka. Hello? Kahit itid ko lang iti kwartakin kay di kalman. O sige. Sana problema ti kwarta kanya. Basta ikanak iti anak. Mapunas tumod lang ti pungtot ni Melandro kan ka. No, mautob na ti bitot na. Bayam, siyak ti makamoy ti asawak. Agyaman ak, ma'am. Napurma sa launay ti awag mo kanyak. Mabalin nga. Awagan naklatamat ka ni ti mami? Kasi ti awag ko ka ni Mami Carmela? Kasla, mabainak. Diyak maikari. Di mo sawan ti kasta. Amom, hindi pala damo ka makita. Naasidagan diriknakan ka. Agyaman ak launay. Mami. Mami Angela ko nam kanyak. Agyamanan ka ha?
Italaan nga da mangawag kanya kiti kasta. Nabayag ka kinaililiw ko ti maawagan iti mami. Oh, Diyos ko, anya na ito, yamariklik na. Saan ko kumakayat nga ibaga daytoy kan ka? Ta, abangan no masakitan ka. Malunag tirignag. No makita kang agsangsangit. May aklatan iti kayat ng aramidan. Tijak lang magustuhan. Iramraman na ni Angela. Kat basol naman no apay niya imbabawi ni Mr. Magno ti transaksyon. Kaasya matay nga ubing. Nagungungat ka no ni Mr. Magno. Inawagan ni Angela. Ngam saan na si Mungbat. Masangon na pa lang kami ayati si Mungbat. Kat agpapapason iti raksak. Kamusta gaya man ni Pamela? Ada ka din madamag? Saan na si Mungbat iti inawagak? Saan ko na nasango pa eh? Un gayam, plano ko nga awisan ni Angela iti balay. Umay kayon to kuma. Ay, ni Sir Milandro ka da ito imawag kan kapaw. Anya ti imbagana kan ka. Saan ani Sir Milandro, Lolo? Ni Mami Rona. Mami Rona? Asawa ni Sir Milandro, ni Mami Rona, Lolo. Mami ti kayat nang iyawag ko kan kuana. Nagsingkad, Lolo. Kasla, saan asabsabali kanya? Ganda, nariknag kan kuana ti pamatag ti may nga ina. Anya? Kahit anya nga ro ti imbagana kan ka. Aw-awisan na, ngagpasyar ijay balayda. Ijayak ka no amangal daw, Lolo. Ha? Uray tawan sarag ko. Kan bakasyon na. Wow! Naghimasan ti ayam mo daytoy linuto yung aputahe, Mami. Mabainak ko maamang ibaga ng mabisina ko. Mabiitin da ito eh. Awan mo't lang ni Mami Carmela. Angela, si kagayang ti kasarsaritan ni Rona di ti kusina. Nanggag ko titimag mo itay. Inawis nak ni Madam. Ni Mami amangal daw dito'y balayo, sir. Mabainak la uma. Mami gayam, tiyawag mo ka ni Rona. May mas nagtilinuto ma, Rona. Itaman lang na makapagluto ka. Juan, takasano? Makumiyo ko makiti trabaho kiti kalabas. Ito cellphone ko, nabati iti kwarto. Siyakti akin cellphone iti dayjay. Amang ano ni Mami Carmela ti mong awagan. Amang ano saan kiti matuloy nga umay. Mabit lang Ipapasit ko ti apoy ti stove. Pakikitam ha, Angela? Kastaon niya ti panagkabagabak, Mami Carmela. Sigun ka dagiti nagdamagan ta. Dayta ka no basit abalay ti pagnanaidan ti lakay anang tarakan iti anak ko. Kalpasan anatay day di Laura. Makonsensya ako din. Babalawag lang ko na iti bakit. Tabinaybayak ti anak ko. Kas na makikita ko nakasano ti kinarigat ti panagbiag na. Ay, Rona, adari mo alaka iti basit abalay. Si makayan iti bisikleta na. Amangan na makapanaw. Kabakamag. Umay kan, darasan pati dong sa ag. Daytan. Sino kayo? Naimbaga, bigat yung ama. Da kayo ka din ni ama paeng? Wen, siya nga agpaisaw. Anya ti maipaay ko kada kayo, ma'am.